Biani beti maklangia tinga swala kemingi na ndibiso na dawati singale chala ti bangati masango ti kwa singati dalimo ti Afrika dalingo ti la dalimo biti te dalimo ti ngo sunga na ti siriri ababa amama ayaya angambe bibarala mingi simuna la kwa nzoni gango na cha kota sango ti la kwiso akotaltia sango ti na ketonga so biati kodo fosta constatera du fa na presola na litimi kota matanga ti sepelango ngubale usena mbasambara ti Congo ti bia Mohamed VI na batati bia na kodose se ti Maroc fadal komanda sango konandoni na takuta sango ti so ndal ti Sylvain Selekonga na Esther Karine Mazumoko nga na mbage ke la sofa de si a sepi la kutalango ti azuti ti kodo wa journée mondiale de la population so ni ko atambla fade na mbage ti ndukwa ti caisse nationale ti sécurité sociale si atambla biani na silati bino biasa ke batene ti asango ngana ti ndukwa ti asango wanganga Ivaris ngamanda asango konandoni na ti akuta sango ti la kuiso ndal ti Jeanne la kwenga na africain amolo kila sosi asiki na kwati Gilbert Ngwadagba ke birlo solo sa kusala mingi na mbageti ndukwa beno biasa ke batin tia sangonga na ti andukwa tia sango tonga na planton si ke fadela sosi asiki na kwati lo aza na mbageti terati maison ti bavoka use na mbageti budget fadela komanda sango kona ndoni na tia kuta sango ti la cuisine dal ti obet ko ya mele ngana role mande kuzu akutalita sango ni la ke gufatu na tia sango ni ko ako na ako biati kodo fosta constatera du fade na litimeli kota matanga ti sepelango ngubale usena mbasambara ti Congo ti bia Mohamed VI na liti mbatati bia na kodo sese ti Maroc kezile gina wagosinga so kisa kusala na mbageti yango ti bia Karine Esther Mazumoko na Sylvain Selekonga ke fade na mbageka ti muna asango konandoni Bachikotro Faustin Archange Toadera na akota sokwe amu pekochulu adjubiri na chi matanga chi fani bale use na mbasambala so Bachikotro chi CCC Maroc roi Mohamed VI que Dieu l'assiste akon nandoshi batachi lingo biachilu lembe chikodo chi Maroc na be Afrika Mustafa El Alami Felous ga na lo sulu ga na irichi bino biachikodo chi be Afrika so ke batene chi agene na akusa chi maboko na pupuchi akodro so amingechi be Afrika aikeda bakara mandaba na chatene chala oko na oko agunda mingi akwa chilengo sungusu atambula njoni na pupuchi kodoshi be Afrika na kodosi sechi Maroc brimri na yachi akusala chi ekonomi kusala chi andochi pikango singa wala banda tere tenechi manango mbechi tenechi yongo azu na lapara tenechi seduchi na kingo na siri tenechi wachi dada so amupasana akodo so usekwe chimai na yani lingo so apimba mingi na pupo chikodo be Afrika na kodo se Maroc amupasa tizi kete lembe wala consula chikodo se chi Maroc na kodo se be Afrika so aike mwande pasa mingi na akodo so useso chisa kusala chimango tere ngana tenchi lingo sungu akiri a onchi kozoni chi mumaboko na kodo se chi Maroc na yachi apelo chilondende chimai na tenchi kodo chi a zuvuko na chimango tere ngana chi siri sango ti kodo dal tinzon kusala ti maboko na popo ti nguru biati bi Afrika na ngana ndukwa so ke batene ti pialo ti binto ti gigi so ke batene ti maingo sunduru na ke pinudo ko ju belo bia Felix Omulua wa fade laso na kubuti kusala ti lo bombi tsala so agana kodo sese ti bi Afrika ti bemendo na ndo ti akusala so kwesi ndukwa ti pialo ti binto ti gigi ake sara na kodo sese ti bi Afrika so kweti batongona si wa bi Afrika njon ti ensi akusala so kwe ndukwa ti pinudo sara na kodo sese ti bi Afrika wa be Afrika awaranzoni tien na pekoni obed mititene bris de valo watebo sangonandoni Kojubuingbia mukuchi gouvernement be Afrika paka Felix Omulua ayamanda poso na kubuchi kusala chilo meni bumbiti a watokwaso alaga na ereti kunduso akebalegeti a kusala ti punud na yati akodo akemeni tamati kusala so ailina ta kapati a kwasola kesala la kweti bata njoni tambula ti kusala na popoti punud na akodo so kwe ala kesa kusala ni na lini
pakara Juan David Gonzalez solo eketongana wa gingondatie na legeti bango akusala na yatikete kubuchi ndokwaso aketi punud na bageti siti New York alaga tambula kusala na batati bongi ti batongana si akusala sosi aketambula na popochi gouvernement ti be Afrika na legeti mungo maboko ti kundu ti bendo giso ke batenti maingo sundu ini punud aketambula na kodo ti be Afrika na legeti apia lundende ngana meneso a lekelendal ti maingo na kodro kojo bia na mungo tene na teta genetilo lo faso kusala so du kwati pinu do kesa na kodoti be Afrika ngwene na cha guso a on a kanjoni mingi si amulege na kodoti be Afrika ti wa amene angangu alundo na bageti sesiti batati bongi ti si na bageti biraonga na samuanja ando suka kunduti pinu da mumaboko ngangu na kodoti be Afrika na legeti tensile ngo ada ti ando kwati leta nga na teneti pe mango tensi siri na ti ando suka ngana mbage ke l'associé sepela na croissance de be Africa na peko ko talangoti azotiati kodo wa journée mondiale de la population Fabian So a matangani ko atambla fade na ndukwati caisse nationale de sécurité sociale na seleti benobia solo ke bateneti asango ngana tindu kwati asango wanganga Evaris ngamana loveni siluga na eriti kozo benobia mo konju gurubia Felix Molua Janela kwe Africa amolo la kofade kapa na mbage ka sango na nduni bangatinye akesa matangati awa kodro na maratunda so bati atene asigisi apusu leta titene losara kwe timu mamboko na a mwenge ti kodro si ala limbi titene ala mai na lege so tonga na loke fai na ala nzoni loke mu lege na ala loke mu na ala ngangu na loke mu na ala nzona ndara titene ala mai manga ti kodro ni bani kodro limbi ti ganzoni di tonga na maseka ni kwe amu tereta la tonga na zoako ti sara nzoni kusala nde na bibe ti poroso akotazo ti kodro amu jendo ti zangangu ti ala kwe na ti mandango yeti awa be Afrika bumbi amaseka si alimbi titene amu lege na maingo ti kodro sese ti be Afrika na lege ti konomi tene ti mwonga a maseka wara tiza bibetia maseka na ti akota get kusala sosi akota zo ti kodro ke sara ni akembeni so alimbi titene agana nzoni pupu singira vingi bega na yersi kozo berebia motochi burubia ti dutina ya ti matana ti kongonda ti kusala sosi sala tena ndoti a population ti dunia kwe soit que édition 2026 là nous dans d'autres cantiers jeunesse soit que na yati kodrotier dans la bande zone kodrotier majorité na kama mosika là c'est na yacha tena sokola tena gari recommandation sara ba de burubia ko munti sana kusala chungurubia lo tena kisala ko tena mais encourager jeunesse so mais encadrer là on sara jeunesse jeune condition ala manda betin joli a joli santé sara ne biti wara le bitene asa kusanda ti maingo ti kodroti maingo ti kodro aluti pepe gina ndoti amosoro ti beti sisi kanda kana tereni teneti zo aitindangu mingi bumbwi na ndo teneti masika solo limbi ti ga na kota ngo mamboko ngana mbage benu bia soro ke batene ti seni ngana ti njoni chazo chachi kodo wanganga pia somse lo sara ngati lo fadila sola mbeni mambi lo samen kota mambi na kota so ke sa kusala na ndo kwa beru bia soro ke na ndoni ngana ala sukwa ke sanga kusala mingi ndati seni na be Afrika ndana ke ti bato nsi ali mtizana sese fade so meni ntokwa so fade ke zile ti lo nganga na ndo ti seni ti awa be Afrika sango na ndoni ndati erudis kwengo yanga na blonde bambi teneti seni tiazo aike so si agbo beti ngurubia ti be Afrika mingi si zingo mbeni fini ndokwa so abatneti seni tiazo kwe aike njoni mingi aike ndali nila sigbeyon bia so abatneti seni tiazo Dr. Pierre Somse atimbi terrain na bikwa okuso na akota zo ti ambena ndokwa so teni abala ti pika patara na ala na ndo ti zingo mbeni fini ndokwa so abatneti seni tiazo kwe ti mu maboko na ngurubia na ya ti akusala ti seni nga ti sara kusala ni njoni e magbeyon bia na peko ti timingo tereso kunduso lolu ti sa so akubeni kunduso gouvernement aza na sese ti tene moleki na lo ti za na sese mbeni fini ndo ti kua so kpemba kua ti gouvernement na lege ti kua ti kango lege na bira na ambuma na kota kwali so na ti aba tele ti seni ti azo
Covid tona ibura sui batereni mais alors bango ligi na lucha kuta pale tona nye titene abembedu a préparé birani tene kukungo tene pale ni abagi gisi mwati kwero club abembeli ndo chikwaso abaligi aussi tene kwa tiseni atambula na ligiti njiati dunia baya tene na ligiti éthique ya ke ba ligiti fango petit tikimango azuti kwa tu l'état azuti kwa tindo ça azuti kwa ça kwa na beluti digi azuti kwa ça kwa na tia soit que ça kwa petit l'état fait so ake munga boko na ligiti kango legina ambumana kuta kwali tiseni ati kodro bakuta kamba tikwati tikwasula et la soso il mate na lutia akuta ambila so gouvernement que muande kina za tikwasula sese ya peko tikwasula pali muambila ni bana buti gouvernement conseil des ministres avant ça m'a beaucoup aidé. Biani ngala kuna tia ndu kwa binu biati faso binu biaso ke baten tile krengo yati kodo Hassan Buba lonazo sak na teretulo wala sabir mel kuta kusala na mbageti garati miskin sola gubirka si alazi azinde so biri akina mbage ka sunduni a suku mingi si ake kanga lege na awa be Afrika biri titene ala tamla na mbage ka ke tunga so si binu bia Hassan Buba nazo teretulo alazi biri azinde so ka sifadiso awa be Afrika lingi titene tamla yamba na mbageti garati miskin so akina yati babaka oku tikbatati bongi sango nandoni ngati kotido Diane Diberga na Cheryl Malimbasa. Neati ngweti kusala sosi ala soki na ndokwati bimba sa bateneti Haiti yati kodro wa urbanisme na legiti mwa mboko tama sika sosi ya kinati bavaka okuti gotati bongala godati tene azi ende sosi akanga du si azinde na ondoni mingi na tereti lege na legita kutukutu sala gana nisi ala azi ende sosi tene amulege na jitene atambula yamba si ngunga alimbiti tene aswa on si ngwa alimbiti tene asuku na ndosape l'année sosi nous a pas pris dans la lundi ministre de l'urbanisme Maga, dans le bas, il y a passé la population aussi, Mbouni à Signati quartier. Donc le gars marché miskin, qui est le bas que comité j'ai senti marché miskin, à la venue à Nangousso, à la Gnani, à la Zia, Yaka Kanoso, Singo, à l'imité à Pédasso, à la Zia, Zendena Zana, d'autres fondés, à Terti Kano. Donc le promet là que l'Ikiga immédiatement, on a un moyen mécanisé, Zia, Zendeni Sokwe. Donc ni là si galasso il toupa matériel là il gati ba poponi c'est effectivement matériel soit gasso que ça quoi et si c'est des soucis le promettisme na dernier match gouvernement que nous mesure actuellement mesure urgente titene le gars secours tirer la population souci ya warara et à la babiri ministre de action humanitaire a déjà quitte à mon point focaux titene à la kirani na quartier à la mona population titene tona ya si tonzo yo à la commencer titene à la zia zendena tia kuna ouais il a ministère urbanisme il gana puis là il gana un moyen mécanisé titene ici à Zendeni il goizana pointi de charge titene encore à Zendena qui n'a tia niveau na pe ala saki nati vakaso afangati beta la mingi tenti mwa mboko tindo kwa tigbenga sosa bateneti ya tieti kodo na ngasi ala tenala kisa teta na ngangu kosi akbaleti azendeso adingba korti tene abombi tere gbani tiga na kpali na tere tiala pe c'est mi préféré patene iwaran de terrain na amokonzi na chef de groupe titena la gala uru siffler na la kuya de Congo prochainement ala surtout à Langonguru marché miskin il faut alzoko kwa gumbi salte tilo et le zone zongo Zendeni akeganayi kobela akeganayi a difficulté mingi et darangu a débordé a petit kumbi a daso sarani na senge mulzo avec une zone après vomi protéger canal tiso si aitana muna ministère muna maboko tiziniso il faut protéger ni dans les bataillons en bas propre a aidé pendant au moins 3 ans 4 ans gauche au Koutanso. Tongana igyo bongoliti na sangwiti pepe angango koso amutenti zingo azindi nati kodro alimbiti tene aguna nduzu pepe
ayeke tongo mbela ti ndoko agbenga sisi abatene ti ya ti kodro na leki ti mungo tere ti lo na leki ti bibe ti lo ti kanga leki nganga na tënë ti aziende na ti kodro ti Beafrika. Minsango nake ti so ndukwa so ke batene ti njoni sarango kusala ti ndukwa so ke sa kusala ndal ti gingo amo sorti beti senga na fango akeke na Beafrika so na ti mundu France atene initiative pour la transparence dans les industries extractives sont tourena ke itio lo sa ti lo bir la men kapa ti vungango sango mingi na ala sosi ala ke sa kusala ndal ti gingo amo sorti beti senga na ti fango ya fango akeke mbiti tene na kodo society Beafrika ndana ke ti tene lumuna la asango ko na ndoti kusala sosi ndukwa ti itio ayeke sara na Beafrika nga nduru na tereti ala so ayeke sara kusala ndali ti amo sorti beti sese nga na ti fango keke na Beafrika. Jeanne Lakwe, africain amolo sango na nduni. Iti duti pepe akemeni nzoni ngobo ti fa yeso akina gonda ti beti mo ndali ti maingo ti mbeni yeso molekerni na ya ti kapa so adireni atene polele iti yo yeke sa kusala mingi na tere ti ala sosi ayi ala tene a bureau d'achat a fonderi nga na atanga ti andu kusala so yeke sa kusala tene ti amosoro ti beti sese na kodo sese ti Beafrika nga na tene ti ngu na gbako so fade agia ti kusala so ala yeke sa ani mamboko na mamboko alingbi ti tene amu mamboko na kolomi ti kodro nga ti tene amu mamboko na sorongo ambe na finance so alingbi ti duti na ti kete kundu ti comité national ti pilotage so alingbi ti tene asara si kodro sese ti Beafrika amai na lege ti ai ti usu pepe nga na minimini pepe et préparer atelier na attention ti a bureau d'achat société minière, société forestière, na société de fonderie. Et donc, à tout est préparé là, à la inga davantage, soit que ITE, et puis rôle soit le doit être jouer na ITE, mais aussi à la préparer à la désigner, à la Sora Zousso, à qui représenter à la niveau du comité national de pilotage ITE-RCA. Na bibeti sarango kusala ngangu itiyo na legeti ya giati kusala tilo au na mingi mungo mamboko ti ando kwa sosi ya kebatene na ndotene ti mosoroti beti sese nga na tene ti ngula bako ti sa kusala chala nzoni si maingo ti kwa sese ti Beafrika agona uzu amune gina tene ti konominga ti gona uzu. Minsango nake ti so kota da fango mbeti so ki batu lo tene ti fango akondenga na ti asinda kode wala école supérieure de gestion et de technologie le sa ti lo fadela so la matanga ti ngubale akoti bango gigi ti lo so na ndemeni ala mbubu ako kapaso ti tene ala mu amakanda na awa manango mbeti so manambeti so ala ko wara amakanda ti licence nga na ti master useni so ko ndal tingu saku se baluse na osio ti sinangu saku se baluse na oku nga na ti ngu saku se baluse na oku ti sinangu saku se baluse na umene Fabian so amatanga ni ko atambla na seleti benu bia wa kubuti ndo kwa so ke batene ti a fangombeti na Beafrika so ayeke Jean Kokide Jino Malavonga na Alve Bambari ako fade kapa na mbageka sango na nduni ti mungo nzoni ndara na masika tene ti maingo ayeke gi na ndö ti mama tënë so si da ti manango mbeti so ayeke école supérieure de gestion des nouvelles technologies ago da ti yengere na tapelele so na matanga ti akota ye use so ayeke ngbande na ya ti mbaye ti da manango mbeti ni so abungbi akota zo ti fango mbeti na senda gigi ababa nga na lo so lo yeke wenda kubu na ndoko agbeni obia so ayeke bando na ndö ti fango mbeti na senda gigi amatanga ni atondani gi na tënë ti mungo zoni gango solo bando na ndö ti da manango mbeti ni logo ti mu si lo fa ti lo tene ayeke nzoni ala gonda akota ye so ala sara mbene ye so ala go landa ti zi da manango mbeti so na ala ngbala kue ti fa nzoni ye na amasika na pekoni ala so agoda ti mana mbeti tënë ti licence nga na master use ti ngu saki use bale use na ndöni osho asi na ngu saki use bale use na ndöni oku nga ti ngu saki use bale use na ndöni oku asi na ngu saki use bale use na ndöni omene ala goda ti wara amakanda ti ala ye so azangi amingi na be ti ala na mungo tënë lo so lo yeke wenda kubu ti ndoko agbeni obia so ayeke bando na lo ti fango mbeti na senda gigi lo fa ti lo tene zingo adama nango mbeti tonga so agagi na ya ti poro so ti bia ti kodro so aye ti tene asara si tënë ti fango mbeti na senda gigi amai na nga lo hunda na ala so awara makanda ti tene ala mu ngangu ti ala kue na be ti ala kue na fini akusala so ala goda ti sara na ngia na yanga
lo so lo zindo ti mana ngombe ti so lo fangia ti be ti lo na lo fa ti lo lo tene ala yeke ngbala kue ti fa ye na masika so ala Dalimo TB Africa dalti kete kwaliti masini so alondo ti fafade so tangati sangoti konanda ti sangoti ti la kuiso tongati so fafade na liti akota sangoti ayeke la so fade si asigi na kwa ti Gilbert Ngwadagba ayeke akolo so si lo sa kusala mingi na ndoko agbeni bi asoki batene ti asango ngana ti ndoko ti asango lo sala bi kusala tongana planton na ndoko ani ayeke tonga so si la so la si asigi na kwa ti Gilbert Ngwadagba si aya matanga nko atambla fade na leti londo ti maison de jeunes ti gbavaka use na gbata ti bongi Fabiani so ayeke wa tokwa Dieu donné si okuba lo veni si fade lo duti na ya ti amatanga so na eri ti gbele biaso ke batene ti asango ngana ti ndoko ti asango wanganga Evariste Ngamana Obed de Koyamele Roland Mandekuzu ayeke nga fade na mbageka ala ke muna ya asango na ndoni ayeke na ti vundu nga na kota mawa si asewa andeko nga na ala kue so si asala kua na ndoko agbengo gba so abatene ti asango ala ga ti tene ala zukuli ti ala ti tangani na ndö ti pumba ti Gilbert Ngwadagba aye ni kue atondani gi na zukungo li ti ala si na pekoni ayeke zango akongo so afa yengo so si ala ye na ita ti ala si nga na pekoni ayeke akambisa so si andeko nga na acolaborateur aga ti tene ala sara ni tene ti anzoni aye kue so si Gilbert Ngwadagba asara na ya ti gigi ti lo engageons la ministère de communication ake baba sole itibunala na bina collective so awali ake akoli ake anomembi comme étant chef de service des ressources humaines Gilbert notre secrétaire directeur Timbi Solaso local aux associations Joël Nganaoui Gilbert a été servir direction des ressources en même temps service des ressources humaines na loyauté et ton Ibigan puis on a donné tableau de bord d'effectifs Ngwadagba Gilbert a intégré en 2005 mais avant qu'on a intégré en 2005 l'année guérie a été à moi je ne crois soit il a la décisionnaire le passé par décisionnaire et a intégré en 2005 la 2005 sur le gardien de l'intérêt il savent qu'on a quoi de communication nous y avons un direction des ressources à Gitiro à 2018 Gilbert a une retraite, c'est une retraite normale. Mais Marie-So Gilbert a ça, naïso. Est-ce que Ambinazo a pris ça en ton saut? Parce que sur le sang, naïso, en moins de l'eau, sans qu'on passe le fan naïso, on a déjà moins de l'eau. Mais est-ce que Azo a pris ça en ton saut, n'a moins de ton avec pour la passer quoi? Naïga que, l'ikimouingi, mais là quoi, on va pas en dire quoi. Et là quoi, il me dit là qu'on a eu Laurent Sébureau. On était le chef DR. Mais malheureusement, je pensais que Gilbert Ngwadagba lozana pekoti lo amolenge oku nga na aata balako na oko kota matanga ti pumbaso a sewa nga na andiko na ala kweso si akesala usala na lo oko afa yengo so si ala ye na lo silaso ala gati tene ala zukuli tala ti tangani na ndo ti pumbati lo. Ake kina ndo tia sangoti sigi ngona kwati Gilbert Ngwadagba sosi akota sangoti tila kuiso akondani mimusingila nala sokwa duti fadesi abanga ma akona kwa sangoni kwe yako ala ndo pepe na timu ati ketengunga na ngami amitila kuiso fade beke kim do soti muna la sango sokwe na ngati mu du franzi ala mwanzoni.